ćemo igrati Agar Hrvatska. Tu sa mnom je moj jako dobar drug pod imenom Bostian Game CB. Počinjemo ljudi. Ja se zovem Eldox JT. Igramo na Agar Hrvatska HR7, pa ajmo da počinjemo. Lagao. Tako će te zovem u ovom videu. Svakako. Imeno. Hajmo, jel ti ušao, ne? Jes, evo ja igram, imam top 10. Hajde Da dođi. vidiš koliki, evo me 9. Jesi. Da mene pojede ovaj sila tim. Nije veliki čovjek. Hajmo dođi lijevi. Jeste glupi. Hajmo dođi lijevi. Koji si rekao? Dođi lijevi. Meni 1000 i nešto. Znači ljudi posjetite kanal Bosna VFC, dobit će link u opisu videa vjerovatno. Znači sigurno. Malo će da će Ivan mene staviti, ali ne. Naravno da hoću. U ovaj Igor Pro, on se razdijelio. To jedem ga, pola sam ga pojel, da. Napušteno. Ovaj nema imena. On se dijeli. Ajde, moja kuća, fali, ajde ti nema imena, daj malo, daj. Jel velik taj nema imena? Nije ba manje imena, sam hoću, daj. Neće da mi daj, ja vezi, odi ovo, ja. Ima jedan mali što je, manje. Ovdje nema imena, idi prema njemu gore. Ne znam, ja mi dijelo. Ja sam u donjem zidu. To, ko je bojao? Pa ono, znaš, tamno, ljubčasto. Ja sam kod Hercegovine. I ti ona prva. Brate, mene će ona saviti u čuši dobro, uvlačim se polako. Ne možemo ovo smutati, ne može brži. Ja odu u gornji lijevi pošto. Hajde pa u lijevi doni, ako ćeš. Pa hajde, evo ja sam tu. Jesi ti plav? Dobro često. Evo te. Halo. Aha. Daj mi to. Može mi to istaviti. Tu, ne. Izdijel se? Čekaj, ne iđi nam. Halo. To. Pro tim. Daj malo. Popravio sam kad smo zadnji put snimali. Ošabljavca ne vidio što su izmišljeni. Tamo ko Sirius, znaš što je Sirius, a? Sam dobar. Opala, da. Daj ti malo dekorata. Znači, cijeli život biti malo. Daj, to, ne. Razdijel sam. Još jedan što je. Ne znaš što Sirius igra tamo vrlo. Ovako je to vrlo. Gdje je? Bjež dol. Čekaj, mogu ja pojest. Nemoj ići dole. Viš, ova Hercegovnik hoće timac. Gdje je zgodina? Koji si? Ne hila me, laham. Ajde, ja ovdje gore. Nemoj možete svaki čošati. Bježi gore, dole. Znaš, možete na ulicu. Da se ovo ti objavio, nešto malo. Jesi. Tebi sad stipi. Bježi ovo kod čošati. Ne mene, nama ni čošak. Bježi, evo imate. A možemo ga pojest. Bježi. Nemoj još. Sačekaj. Te pa što se dijeliš kad trebamo jest, lik. Sad me valja stići. Ja tu. Ej,
otišao u kuću. Mogu da, ne mogu. Ček. Ne, pojašao smo, zavadamo. A veći sam od njega. Dobro. Ko je spojio? Ja učinu ti. Unaoće na strane. Kako bi smazio tim, brate? Znaš koliki je čovjek razvijerni su milijon bilo. Kako bi te pojio? Evo ga D tim. Kako? D. Zagrada tim. Pa svi imaju gledanje. A što će im D, ala? Ne, koji će na golf dvojka dizel. Koja me golf 2 dizel. Evo me. Jesi ti ovaj? Jel ti ganjaš što rodio? Jel? Jesi ti se, ovaj? Javnost. Da. Vidiš da me jede ovaj tim. Da. Ne mogu se. Pa ne mogu davati onda, biješ malo. Pa ne mogu. To. Uspio smo. To je na meni kilometar. Kad si konj. Evo me. Sad smo malo ješni, dobro. Bježe od golfa dizela. Stój. Ne, Jumbo. Jumbo, pomoć, Jumbo. Stopiš ono. Malo da stopiram snimanje. Da pauziram snimanje. Čime snimaš ti sad? Snimam. Iris Gamer. Čime snimaš sad? Daj, konju jedan. Konju, halo. Daj. Nemojte ranijem, demi. S čime snimaš, da? Jest. Eto. Moja prošlost, da. Evo ga neki Nickelodeon. Znao si on malo prije. Znamo sam mi. Evo Hercegovina zalagala. Pojel me Nickelodeon. Ma, ajde dolazi, mogu ti pojdi. On pobjeđa. What? Ja sam ušao u Hercegovinu i nije me pojela. Ali kad je ga nema, nije to bez. Bašimo se sve. Gdje ćemo se naći? Desno god. Savršen zločin. Ljudi, ako nas djeca gledaju, ni slučajno nemojte slušati savršen zločin. Ni slučajno. Pandora, Fox. Brzo. To, cene. To. Altino. Možemo. To je što ovo vika. Gdje ste vi? To je to cene. To kralj. Joj, kakav smo ti znali. Hoćemo završavati. Koliko je već snimio? Znači, ljudi, nemojte slušati, iako smo i mi djeca, pa slušamo savršen zločin, ali nemojte vi slušati. Ni slučajno, znači, savršen zločin. Sirius. Dominik Eldić. Evo, ovaj pa tim, vidiš ga na tabeli. Ovaj 8. tim ima sa mnom lik. Gledaj, gdje sam ja, bako? Imam 6.000, brate, to je ekstra da tu. Skoro 7. Lik tima sa mnom, super. Sad ćemo mi vas pojeti, vi ćeš tu jebeno. Da te ja i ovaj podijem. Lik se zdjeluje na... To. Kako se zove taj tvoj timer? Ovaj Pandora, sad vidi da sa 13
mase, znači skoro 14, znači 13.813, završavamo s prvom pozicijom. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Lajkujte video ako vam se svidio, subscribeujte se na kanal, također posjetite kanal Eldox. Biće link u opisu videa. Jest. I vidimo se u sljedećem klipu. Dobćeš copyright. Pozdrav!